nasilja velikog. Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnosti. Ali prošlosti kao vremena nema, ima ostatak od prošlosti, ali kao vremena ne postoji. Budućnosti također nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ali šta je sadašnjost? Dok sat ne otkuca tak, to je budućnost. Kad otkuca, to je prošlost. A šta je onda sadašnjost? Sad ona kaže o tome. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na njega se ne odnosi vreme. Za njega se odnosi večnost, a večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti, ni budućnosti, nema ni juče, ni sutra, ma samo sada. To je za mene bilo rješenje i ja sam mogao da idem dalje, inače moglo biti fatalno.